Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo Abamedi n'Abaperesi ngo bamusaje igicumuro barakibura, bamushakaho ifuti bamushakaho ikosa bararibura. Icyanyuma baravuga ngo reka tumutegere ku Mana. Baravuga ngo dushyizeho itegeko rivuga ngo nyuma y'iminsi 30 uwasabaga Imana yo mu ijuru bivanweho, ugira icyo asaba agisaba umwami Dariyo, utazabyemera bazazusha intare zigira ute zimutanyagure. Beka Abamedi babi. Impamvu Daniel bamugira ishyari ngo umwami yaramukundaga ngo ku buryo yendaga kumwegurira iki igihugu. Uzi ko ari igihe n'umuntu ashobora no kubona umugabo n'umugore bavuga rumwe, umuturanye agahekenya amenyo. Sha bavugana rumwe, bavugana rumwe. Sha barakunda, sha bajya inama, sha barasohokana. Undi umuturanye akarya amenyo agahekenya amenyo. Kandi nuguhuza gusa k'umugabo n'umugore. Guhuza k'umugabo n'umugore abandi ntibabyishimira. Ibintu bitatu yakoze wakimara kugera ku ngoma. Icyambere yakoze Asa ngo yirukanye abatinganyi mu gihugu. Wabisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 15 were ku murongo 9 ukamanuka. Bavuga ko Asa ngo akimara kwima ingoma ngo abo mwami w'Abayuda, ikintu yakoze yirukanye abatinganyi. Aravuga ngo batinganye ndabirukanye mu gihugu cyanjye, ndashaka kuvuga Imana neza. Bwira muri kumwe ngo Imana gushoboze kwivuga neza. Mwereze ikiganza bimubwire ngo Imana gushoboze kwivuga neza. Inyama n'amaraso ntabwo byabishobora, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ababyakire tuvuga ngo amen. Kuvuga Imana neza. Yirukana abatinganye. Twebwe turumva abatinganye muri iki gihe tukumva ni ikintu gishyashya, ariko nta kintu kiriho kitahuze. Ngo akimara kugera ku ngoma yirukanye abatinganye mu gihugu. Uzabisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 15 uhere ku murongo w'9 ukamanuka. Icyo ni cya mbere, yirukana abatinganye. Mu gihe abandi babemerera batinganye, turabemereye ni munsi muzaduha amadolari, muzaduha amahera, turabyemeye. Ariko Asa nk'umwami w'Abayuda yaravuze ngo nirukanye abatinganye mu gihugu. Niki wowe wirukanye ushaka kuvuga Imana neza? Niki waretse? Niki ku buryo umuntu avuga ngo waba usambanyiwe nagukoraga ndakuretse kubwo kuvuga Imana neza. Nari umurozi ndabiretse kubwo kuvuga Imana neza. Nagiraga ubwibone ndabiretse kubwo kuvuga Imana neza. Nagiraga ishyari ndariretse kubwo kuvuga Imana neza. Nagiraga umujinya w'umuranduranzuzi ndawuretse kubwo kuvuga Imana neza. Nicyo waretse ugambiriye kuvuga Imana neza. Icyo ni cya mbere, yirukanye abatinganyi mu gihugu. Icya kabiri yakoze ngo yirukanye ibigirwamana mu midugudu yose y'Ubuyuda, ngo bituma Abayuda ngo bongera gusenga Imana. Ngo icyo kintu kinezeza Imana. Mbibutse Imana yanga ubutinganyi, ikindi ngo yanga n'ibigirwamana. Mu bami bataramije ibigirwamana muri Bibiliya nuwo bita Dawidi. Burya no mu cyatumye Imana imukunda ngo nuko mu bami bataramije ibigirwamana Dawidi tigeze aramya ibigirwamana. Uzi kubangikanya Imana n'ibindi bigirwamana, ibyo bibabaza Imana. We rero yirukanye ibigirwamana mu gihugu ngo bitume imidugudu yose y'Ubuyuda ngo yongera kuvuga Imana neza. Icya gatatu yakoze ngo kihebuje, ngo yirukanye nyina mu bugabikazi. Bavuga ko nyina yitwaga Maka, ngo yari yaramushyize mu bugabikazi, ariko ngo kubera yari afite ikigirwamana cyitwaga Ashera, aravuga ngo mama ndakwirukanye n'ikigirwamana cyitwa Ashera, ngo agitemera ku kagezi kitwa Kidironi kubwo kwirukana mama we. Uzi mama wawe wagutwise amezi 9 agenda yigingisiriye. Ubundi mu gihe cya kera umugabikazi no wayoboraga yaherezaga umuhungu we ngo yobora gutya. Mama ndabyemeye ko bivuze, ariko aravuga ngo mama kubwo gushaka kuvuga Imana neza ndakwirukanye. Tuyikomera amashyi Imana yacu turayikeneye. Izuba ryavuye Imana tugize ute turayikeneye. Imvura yaguye Imana tugize ute turayikeneye. Akazi gahari katahari, twarabyaye tutarabyaye, tugenda n'amaguru, tugenda n'imodoka, abandi bagenda n'indege, abandi bagenda mu byogajuru. Ubuzima bwacu bwose ukeneye Imana. Umanga yaravuze ngo Imana niba utayikeneye muzahurira mu ikorosi. Ndasubiramo, nubwo uvuga ngo Imana ntuyikeneye muzahurira mu ikorosi. Uzahita wemera ngo Mana ndabyemeye, burya ndagukeneye. Ntakoze ibintu bitatu. Icya mbere koze niki? Icya kabiri? Icya gatatu? Mu bugabe
byanditse muri Bibiliya, ntabwo ari byo niyongereye, uzabisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami 15 uri ku 9 ukamanuka. Ntamaze kubikora, Satani ahagurukije umwanzi. Uwo mwanzi yahagurukije ninde? Ni umwami wa Etiyopiya. Uwo mwami wa Etiyopiya yitwaga Zera, ntabwo ari Azera, ni Zera. Ngo yari umurwanyi mu rwego rwo hejuru, yari afite icyo bita seve cyangwa icyo bita ubuhamya, avuga ngo igihugu kiniki naragitsinze, igihugu kiniki naragitsinze, iki niki naragitsinze, iki niki naragitsinze. Kandi Asa amaze ku ngoma imyaka 41 ntiyegeze arwana kuva yagera ku ngoma. Bibiliya ivuga yuko mu gihugu cye Imana yari yarigihaye ihumure impande zose, ntiyegeze arwana. Aravuga ngo reka ntere umwami w'Abayuda witwa Asa. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo yahagurikije ingabo agahumbagiza, niko Bibiliya ivuga, ngo n'amagare 300. Iyo ugiye mu bibare, iyo Bibiliya ivuga ngo agahumbagiza, iyo ugiye mu mibare bigo ni ingabo 1,000,000 n'amagare 300. Agiye kurwana n'umuntu utarigeze arwana. Ndagira ngo mbabaze, ibihugu birarutana? Musubize. Ibihugu birarutana? Abami bararutana? Abaperezida bararutana? Abagabo bararutana? Abagore bararutana? Hari igihe uvuga ngo uri umudamu uzi kuvuga ugakubitana n'umudamu w'isasu. Hari igihe uvuga ngo ufite ubuhamya buremereye ugakubitana n'umuntu ufite ubuhamya, ubwo ukabashyira muri ambaraje ugapfunyika. Bivuga ngo atakambira Uwiteka Imana ye ati, nta mutabazi dufite utari wowe, uvuna abanyantege nkeya ku bakomeye. Hashimwe Yesu ujye uvuna abanyantege nkeya ku bakomeye. Hashimwe Yesu utuvuganiraho tutakivuganira. Hashimwe Yesu uturwaniraho tutakirwanirira. Hashimwe Yesu utunyuzaho tutari kuzinyuza. Hashimwe Yesu utugereraho tutari kuzigerera. Twamukomera amashyi ko naka gasura ari utugerera aho tutari kuzigerera, akaturwanirira aho tutari kuzirwanirira. Ngo arangije ngo mutegera mu kibaya cyitwa Mereba, niko Bibiliya ivuga. Ngo izo ngabo 1,000,000 n'amagare 300. Asa arangije abwira Imana ngo Mana, ngo duteye iki gitero mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Hepfo aravuga ngo, arasenga aravuga ngo, Mana ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Niryo sengesho yasenze. Ngo iryo sengesho rigera ku Mana. Ngo Imana irebye isanga ngo ni Asa warisenze. Ngo Imana irebye, ngo ireba uburyo ngo Asa yagendeye imbere yayo atunganye. Imana ishimwe. Ngo ireba uburyo yirukanye abatinganyi mu gihugu. Ireba uburyo yirukanye ibigirwamana. Ngo ireba uburyo yirukanye mama we mu bugabekazi, akamutemagura ikigirwamana cyitwa Ashera, akagitemera ku kagezi kitwa Kidironi. Imana iravuga ngo ntarengeye Asa, nta wundi narengera. Iyi Mana twaje imbere igirengera abantu bayo. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iramwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana iyo dusenga dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Umuntu watabaho n'Imana natere haleluya. Amen. No kuba tugejeje aya magingo nugutabara kw'Imana. Tukajya twihagararaho n'aka gasura, nugutabara kw'Imana. No kuba uri kureba, nugutabara kw'Imana. Mama, kuba uzamura ukuboko gutya nta pararize, kuba uhagaze ku maguru yawe nta mbago, nugutabara kw'Imana. Kuba utari muri bomboni, abandi bari muri bomboni we. Ejo bundi umuntu azambwira uburyo yarwaye impyiko bakamushesha ku mashini yitwa dialyse. Isaha imwe cyangwa amasaha 2 bamuca 200,000. Wayabona?
shimwa shimwa mana yacu hirya yawe, shimwa 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 mana yacu hirya yawe na yindi, shimwa shimwa mana yacu hirya yawe na yindi mana, shimwa shimwa mana yacu hirya yawe na yindi, shimwa. Ngo abanzi babo barahunga, ngo bica benshi, ngo babageze i Gerari, niko Bibiri ivuga. Ngo nuko icyubahiro cy'Imana gisubira i Buyuda. Ni ukubera iki? Nuko Asa yavuze Imana neza, yirukana abatinganyi mu gihugu, yirukana ibigirwamana, yirukana nyina mu bugabekazi. Ikindi ngo nakagendera imbere y'Imana atunganye. Ukeneye ko Imana ikurengera? Wayivuze neza? Aho utuye uyivuga neza? Hariya wiga uyivuga neza? Muri business ubamo uyivuga neza? Hagati y'umugabo n'umugore muvuga Imana neza? Iyo umugabo n'umugore bavuga rumwe bakemerana, baba bavuga Imana neza. Iyo musengana gutya muri ministeri mukundana, mutagirana amashyari, mutagirana amazimwe, muri kuvuga Imana neza. Iyo mwaje gutya mu materaniro mujya abandi byabananiye, tuba turi kuvuga Imana neza. Iyo dusura abarwayi kwa muganga tuba tuvuga Imana neza. Iyo mbi kuwambaye ubusa uvuga Imana neza. Iyo ugurira umwana ikayi, umwana w'imfubyi ngo ajye ku ishuri, uri kuvuga Imana neza. Iyo uhereje umwana w'imfubyi inkweto, uri kuvuga Imana neza. Uri kuvuga Imana neza. Danieli yavuze Imana neza. Bibiri ivuga ngo iki? Ngo Abamedi n'Abaperesi ngo bamusashe igicumuro barakibura, bamushakaho ifuti bamushakaho ikosa bararibura. Icyanyuma baravuga ngo reka tumutegere ku Mana. Baravuga ngo dushyizeho itegeko rivuga ngo nyuma y'iminsi 30 uwasabaga Imana yo mu ijuru bivanweho, ugira icyo asaba agisaba umwami Dariyo, utazabyemera bazazusha intare zigirute zimutanyagure. Beka Abamedi babi. Impamvu Daniel bamugira ishyari ngo umwami yaramukundaga, ngo ku buryo yendaga kumwegurira iki igihugu. Uzi ko ari igihe n'umuntu ashobora no kubona umugabo n'umugore bavuga rumwe, umuturanye agahekenya amenyo, sha bavugana rumwe, sha bavugana rumwe, sha barakunda, sha bajya inama, sha barasohokana, undi umuturanye akarya amenyo agahekenya amenyo. Kandi ni uguhuza gusa k'umugabo n'umugore. Guhuza k'umugabo n'umugore abandi ntibabyishimira. No guhuza kwanyu gutya hari abandi bahekenya amenyo. Dayimoni w'ishyari aragatsindwa. Abamedi baravuga ngo dushyizeho itegeko, mwami bisinyire vuba. Arabisinye. Daniel barangije basonzesha intare. Baragira ute? Barazisonzesha. Ngo Daniel bamushyiramo. Bibiri yarambwiye ngo bashyiraho igitare, ngo barangije ngo baranahoma. Ko Mana we, hanze hari abagome, ariko umuntu uvuga ngo ujye mu rwobo rw'intare zikurye, we ntabwo apfa amaraso atukura. Ariko umuntu ukoroga ngo upfe, we ntabwo azapfa. Ariko umuntu ukugambara ngo yirukanwe ku kazi, uwahimbye akazi yapfuye akarangije. Nirukanye ishyari muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Ishyari riragatsindwa. Ishyari ribona umukobwa yerekanwe, undi agahekenya amenyo. Waretse ko ibya Yesu ari ku murongo, navaho nawe urajyaho. Ako turapfiki. Mpaye agaciro icyo dupfana, icyo dupfa ndakirukanye mu izina rya Yesu. Nirukanye icyo dupfa, ahubwo mpaye agaciro icyo. Nimuvuga ngo amen. Muvuga ngo amen. Bashyiraho igitare, Bibiri avuga ngo barangije baranahoma. Ngo umwami arayabuza amahoro kubera ko umukiranutsi ageze ate yarenganye. Wavuze Imana neza yarenganye. Baramusasira ntiyaryama, bamutegura icyo kurya wapi, protokole wapi, ngo arayabuza amahoro. Ngo zinduka mu museso ajya ku rwobo rw'intare. Yewe Daniyeli, mugaragu w'Imana ihoraho, Imana ukorera iteka, yabashe kugukiza amenyo y'intare n'inzara zayo. Daniyeli arasubiza ngo mwami nyagasani, Imana nkorera iteka yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Muri iri teraniro Imana yohereze marayika wayo ku buzima bwawe, abumba iminwa y'intare, afate n'inzara zayo. Ibyari bigiye kugushwanyagura, ibyari bigiye kuguharabika, Imana ukorera iteka yohereze marayika wayo. Muvuga ngo amen. Imana nkorera
yohereje marayika wayo ngo abumbe iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. Kubera iki zitagize icyo zigutwara? Nabonetse imbere y'Imana, nta cyaha mfite. Nawe mwami Nyagasani, nubwo bakunteranijeho, ntacyo nagucumuye. Danye ntacyo wabaye, ntacyo nabaye. Uwanditse komantere yaravuze ngo impamvu zitamuriye ngo nta menyo zageraga. Uwandika ntiwambuza kwandika, undi arandika ngo impamvu zitamuriye ngo zari zasenze. Undi naturutse hirya aravuga ngo impamvu zitamuriye ngo tunzwe n'inyama. Kuki zabonye zigomba kurya ntizimurye kandi bamaze igihe barazisonzesheje? Undi nabaturutse iriya aravuga kugira ngo twemere ko intare zarwaye, kugira ngo twemere ko nta menyo zigira, kugira ngo twemere ko zasenze, kugira ngo impaka zishire. Muvuge ngo impaka zishire. Nimuzane ba bagabo bagambaniye Daniyeli, muzane n'abagore babo, muzane n'abana babo. Bega ubugome! Mwebwe mwumvishe amagambo nanjye ndimo. Imana iturinde ubugome. Mama, iyo ugize ubugome ubuhemukiye umugabo wawe, ubuhemukiye abana bawe, ubuhemukiye abuzukuru bawe. Iyo umugabo agize ubugome abahemukiye umugore we, abahemukiye abana be. Shira abana batambatamba ku mbuga, kakana bateguye ngo kajye muri materineri. Mana we, tikazeho papa yagiriye amanyanga, tikaze mama wawe yagiriye amanyanga, ngo nawe bamuzane. Umudamu wasamye uri mu kwezi kwa buki, utekeye umugabo agasombe, utekeye umugabo agakoko, umugabo agiye kuva ku kazi. Nimuze, niki se muduhamagariye? Murabimenye mugeze bwami. Zarabariye ko mutasubiza? Zarabariye. Bibiri ivuga ngo iki? Zabasameye hejuru mu kirere, ngo zibamena amagufa yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. Bibiri ivuga ngo iki? Dariyo ngo yandika amabarwa mu bihugu 120 bingahe yayoboraga, ngo arandika aravuga ngo singe Dariyo ukwiriye gusengwa. Imana ya Daniyeli niyo ikwiriye gusenga. Kubera iki intare zitariye Daniyeli? Nuko Daniyeli yavuze Imana neza, yahesheje Imana icyubahiro. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Ukene ko Imana igucisha mu rwobo rw'intare ntizigirize icyo gutwara, yivuga neza. Tuvuge Meshaki, Sadaraka na Abedenego. Kandi mbibutse icyo gihe Daniyeli i Babuloni nta rusengero rwabagaho. Ntabwo tugomba kuvuga Imana neza kuko urusengero rukinguwe. Tugomba no kwivuga neza, sinakinze we, nta nsengero zabagayo. Meshaki, Sadaraka na Abedenego, Nebukadineza aravuga ngo niyihe Mana yabakiza amaboko yanjye? Dufite abantu bigera banajyo bafite kimwe. Niyihe Mana? Niyihe Mana? Baramubwira ngo Nebukadineza tibyemeye kuvuga umwami mu izina, mujye mubimenye. Bavuga nyakubahwa perezida Excellence, ariko bari nyivuga ngo Nebukadineza, vuga ngo Nebukadineza. Imana dukorera, tuzamurira Imana icyubahiro. Imana dukorera ibasha, kandi baravuga ngo nahitagira ite? Tidushobora gupfukamira icyo gishushanyo cyiza mu kibaya cyitwa Dura. Ibihugu 127 berekana ko aho mu kibaya cya Dura ngo cyari kibaya kirekire. Icyo kigirwamana bashyizemo, sinavuga isura yacyo ndahangaha ndi imbere y'abera, yari isura mbi iremereye. Bavugaga yuko amakondera n'amasamboka n'amahuhura yose, navuga abantu bose mu bihugu byose bubarara. Ariko abajene batatu ku Mana we, abanyagano batari abanyagihugu, none uri umunyagihugu ngo ntibavuga Imana neza. Abandi bari kuvuga Imana neza, bari no mu bindi bihugu bitari iby'iwabo, none ngo ntibavuga Imana neza. Uri mu gihugu cyanyu, uri mu gihugu cyanyu, vuga Imana neza. Ugeze no mu bindi bihugu uyivuga neza. Hari abamara kwambuka umupaka bagahindura amazina, hari abageze za China bagahindura amazina, bambuka Dubai bagahindura amazina. Yesu we, hari naberekana ko afite umugore umwe ari mu gihugu cy'u Rwanda, yagera China ngo hari undi mugore ari imbere ya kabiri, yagera Dubai ngo ari imbere ya kangahe kwa Cenara Yesu. Muri iki gihe ngo tugira abagore bo gutemberana, ngo nabo gusohokana, ngo nabo gukorana. Mana turinde kuvuga Imana nabi, Mana turinde kwivuga nabi. Munasiga abwira umugore ati mada ndabona tutakiberanye, maze no kuzana iminkanyara mukecuru washaje. Undi agahita abwira undi vie umeze hega kweri, vie. Mana turinde kukuvuga nabi. Mana
umudamu mwabyaranye ngo ntabwo mukiberanye, umugabo mwabyaranye ngo ntimukiberanye, ngo umaze kujuguka, umaze gusaza, toka we. Hari abandi bazi kuvuga neza we, umaze gusaza. Ugomba kuvuga Imana neza uri mu gihugu cyanyu, ugomba no kwivuga neza wambutse umupaka, aho abantu bakureba naho abantu batagira ute batakureba. Tuyivuge. Nihe Imana yabakiza amaboko yanjye? Nebukadinaza, Imana dukorera ibasha kudukiza kandi natagira ite itadukiza. Abantu bahungu bamaramaje barangije benyegeza itanura inshuro zingahe? 7. Ngo bari bazi gucana, ngo bafata n'abagabo bafite imbaraga, ngo baterura aba basore 3 babanaga mu itanura ry'umuriro. Dore igitangaza cyakoretse, ngo Yesu yarari mu itanura. Iyo wavuze neza Yesu akubanziriza mu itanura. Iyo wavuze neza Yesu akubanziriza mu kigeragezo. Wewe muvuga neza gusa, azakubanziriza mu kigeragezo. Nubwo ubona bigoranye, ariko burya Yesu arimo. Ngo afata ibirimi by'umuriro birasohoka, bigica babandi babatereye ari hanze barapfa, ariko bari mu itanura ry'umuriro ku mano. Kandi babashyizemo ngo babahambire n'ibiziriko. Reka mbabaza, ari ibiziriko n'uru ruhu rwanjye n'uru ruhu rwawe, igikomeye ni ikihe? Musubiza. Ari ibiziriko cyangwa iminyururu n'uyu mubiri n'uru ruhu rwawe n'urwanjye, aya maraso, ibi binure, uru ruhu, ari imigozi n'uyu mubiri, igikomeye ni ikihe? Musubiza, tugiye kurangiza. Musubiza uko mubyumva. Musubiza nta kibazo. Musubiza nta wundi. Reka mbaye igisubizo. Igikomeye ni imigozi. Imigozi yahiye, ibyo babazirikishije byahiye, ariko uruhu muvuga ngo Yesu we. Abazi kuvuga muvuga ngo Yesu we. Uruhu, ibinure, amaraso, ibitsike, umusatsi, ngani umutekereza. Murumva ikoranabuhanga ry'Imana. Imigozi babazirikishije yose yacikaguritse yahiye, kandi imigozi ni ikomeye, ariko uruhu, maze uruhu n'agashinge karakujomba n'agati ugahita uva amaraso. None imigozi bari baziguhambira, bari abantu bari barabyigishijwe barakanira, ariko ngo bagezemo kuko Yesu bamusanzemo, abahagararaho, imigozi irashya, ariko uruhu ntirwagira icyo ruba. Kubera iki? Nuko bavuza Imana neza. Ukene guca mu muriro ntushye, vuga Imana neza. Ukene guca mu bikomeye ntugire icyo uba, vuga Imana neza. Iyo wavuze Imana neza bikurwanirira aho utari kuzirwanirira, n'inama utarimo muri iyo nama irakuvuganira. Ni mu byakire muvuga ngo amen. N'abarozi bakoze inama zo kukwica irabatatanya, muvuga ngo Imana irashoboye. Musubiramo, Imana irashoboye. Inama utarimo Imana iragenda ikakuvuganira kuko wayivuze neza, ikakurwanira utari kuzirwanirira, ikakugerera aho utari kuzigerera. Dusenge. Wavuze Imana neza, kwari kujambo rivuga ngo kuvuga Imana neza bikunyuza aho utari kuzinyuza. Tuvuge Yehoshafati aterwa n'ibihugu 3, Abamoni, Abamowabu nabo ku musozi witwa Seyiri, ngo afatwa n'ubwoba. Bibiri ivuga ngo yihata gushaka Uwiteka. Mu Ngoma za 2 igice cya 20 uhera ku murongo wa 1, ngo yihata gushaka Uwiteka. Ngo bagiye gusenga basenze, ngo umuhanuzi arahanura ngo nimwumve uko Uwiteka nyine ngabageza ate avuze. Mwebwe ntago muri burwane, ariko Mana we shyira umutwe w'abaririmbyi mureke nimubyanarize. Kuririmba na bombe birahurira, nimubyanarize se. Kuririmba gusa, undi afite cya bombe ari muri jomero, rekora ikibombe kimuhitane, ariko abandi bararirimbye. Yesu we, muvuga ngo Yesu we. Kuririmba gusa. Uzi kurinda Mana we, n'akagasura arakurenze. Uzi kurinda, uzi kurinda, warinze ngewe, urinda abayobozi, urinda abaririmbyi, urinda ministeri, turi gusenga,
uzi kurinda subiramo kuririmba gusa wowe shyira umutwe w'abaririmbyi imbere mbega abahanuzi bahanura mwebwe ntimuzarwana gusa mwebwe muririmbe gusa muhanike gusa nimushime Uwiteka kuko ari mwiza imbabazi ze zihora witeka ryose dore ikintu Imana yakoze ngo Abamowabu batangira kwicana n'Abamoni kandi bari bashyize hamwe gusura bose baratimbagura n'inkota bamaze kumarana barangije bahindukira aba ku musozi witwa Seyiri nabo barabica bagira ute barabamara ngo Abayuda banyaga amazahabu banyaga iby'agaciro nukubera iki nuko Yehoshafati yavuze Imana neza ukeneye ko Imana ikuvuganira utari kuzivuganira ukeneye ko Imana ikurwanirira aho utari kuzirwanirira yivuga neza muhaguruke dusenga Imana inyama n'amaraso ntabwo byabishobora dushobozwa byose na Kristo ugira ute uduha imbaraga reka twakire Muvunyi umuyobozi aza dusengera ku Mana ubwira Imana ngo Mana ngewe sinabishobora kukuvuga neza Kristo twahawe naze dushoboza kuritere kukuvuga neza naho ubundi ururimi ntabwo byabishobora aya magambo uko yacu ntiyabishobora intekerezo zacu ntibyabishobora ariko dushobozwa byose na Kristo ugira ute uduha imbaraga Yesu yibashoboze nanjye abishoboze tuzasozereza urugendo tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze